Unjani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Ngicela ukuthi usitshele ukuthi ubani and why uzibalele. Ngiyugogo Madevu mina ngizobika inkinga yami la. Nginomunye umuntu onenkinga kabi. Uthi ngithatha iclient yakhe manje ngibhekene naye mina ngifele umntwana. Ufele umntwana? Ngifele umntwana mina Lo muntu lokhuluma ngaye umuntu onjani? Umuntu nje esisebenzisana naye. Nisebenza esibungaka so. Uyinyanga yena. Nami ngiyinyanga. Manje kusuka umuntu wakhe weza kimi. Kusho ukuthi kahle yena akasebenzi kahle ngasi ngoba mina sengifele umndeni wami. So kahle manje nilwela i-customer. Silwela i-customer. Silwela i-customer. Wena umuthathela i-customer bewazi ukuthi uyi-customer yakhe lo. Bengazi mina ukuthi i-customer yakhe ize kimi ngokuthi yena akathola usizo kuye. Like this fight mama, it's something else, bigger than thina. Ufuna ukuthi thina sikusize kanjani? Ningisize ningihlanganise nayo le client lo baba lona esisebenzisana naye oyinyanga ngoba nami ngiyinyanga ngizange ngiwabiza ama customer yakhe kusho ukuthi yena akakwazi ukusebenza kahle eza kimi ka ngasi kahle ma besides ukumthathela i-customer ne umenzeni wena lo? Hayi kusho ukuthi beke ngiphosa yena iclient yakhe ize kimi ngokuthi ifuna ukusizwa nami ngayisiza ngingazi ukuthi iclient yakhe. I-client yakhe ayakutshelanga niksi ukuthi yena isuka kuphi because ngifila ngathi if ngiyawuconsult ngizokutshela ukuthi lapho ngisuka khona ngayithola usizo. Hayi uthi uhambile wahamba bengazi mina ukuthi uye iclient yakhe. Ntwana mina bengicela ukubuza nje la kuwe mama ne because ngoba usibhalele sesilana and ufuna nje ukuthi sibe neclarity yokuthi kahle yini lesiphezukwayo. So wena ufuna siyokhuluma nobaba ukuthi eyenzeni kahle. Inkinga yakhe ikuphi ngoba phela lo muntu useze weza kimi kodwa ulibele uthi mina ngiyamloya vele ngazi ke ukuthi kwenzakalani ngempilweni yakhe. Uthi already ubulale umntanakho? Umbulele umntanami. So mama na from umuntu ongapractice maybe traditional whatever angikwazi nje ngingene ku the another nyanga ngithi yabona. Mina ngicela ningisize ukuthi siyokhulumisana nale nyanga ngoba mina manje sengiyaxolisa ngoba nami sengiyagula manje sengishawe stroke. Ngoba uhamba kanje i-stroke. Ngoba ngihamba kanje sengishawe stroke kusho ukuthi maybe ngiyacabangela ukuthi uyo ngenza so ngoba mina ngathatha i-client yakhe. Mama mina nginamabuzo linesikhathi esingakanani nilwana no umunye inyanga? Hayi mina ngibona ngathi sesine 4 months manje silwa. Sengiyagula manje nami. Une 4 months uso? Umntana wakho ushone nini? Umntanami ushonile kule nyanga ephelile le yes2. Wena awu revenge nix because ngicabanga ukuthi manje into enje ifika ezenyanga nawe uzofuna ku revenge protect enyanga sengisho khona ukulwa la kunina mama shuthi waphonsa ubaba ngoba ekwatele waphonsa lo muntu ophonsayo nawe wabuyisela back cha owakho awukho strong ngalendlela ukudlula yena ukuthi thina siyokhuluma naye ukuthi kube nokuthula phakathi kwenu. Yebo baba kunjalo. Wathi bore udula kakayi papa ona? Lo baba ujula ngapha ngenzansi. Ngiyehluleka ngoba abantwana bami sengishathwa i-stroke manje. Angisenamandla manje ukumelana naye. Ngiyayibona mama leyo ukuthi kanjene seyize yafika ithi ngime ngapha ntwana yami ukuthi ngingakuphazamisi. Siya ngapha ne mama. Hayi singabheka la siya khona. Sengisho mama because kwasekuqaleni mina ngisola ini mama ne ukuthi I think the time ekuthathela iclient makuzi iclient lapho wa find out ukuthi iclient elisuka kuyena bekuzoba ngcono ukuthi vele kwalelo xesha uvela uhambe uyoxolisa kuyena uyabo umxelele ukuthi naku kwenzakala ukuthile before kufike kule point lena uke wazama ukukhulumisana naye before niqala ukuphonsana ngemithi at least nibonisane njengabantu abasebenza ngabantu nonke. Azange uke wazama ukukhulumisana naye before niqala ukuphonsana ngemithi at least nibonisane njengabantu abasebenza ngabantu nonke. Azange ngikhulumisane naye ngaphosa nami ngithi ngiyazama manje ngiyabona sengiyehluleka ngicabanga ngiyocela uxolo kuye siyangena la khona la lenyanga hlala la waqala ukufika lama? Hayi ngihlala ngiyibona mangidlula. Wena uyaqala ukungena ngibabone nabantu Mina bengisafuna ukucorrectisha la muntu omdala ngoba sizokunceda asingahamba. Yiza mama. No angithi sizonceda wena before sikhulumisane naye omkhulu. Ngiyangicela ukuthi next time naba kungenzeka into efana nalena
uzama ukuyibona ngendlela engcono because ukuthakatha kusiyinto elungile yabona mase niphoselana ngemithi seniyathakathana nisanceda isizwe angazi nabo uyangithola and mase ikanjalo isuke ibe phezulu kwamandla wethu ukuthi sinceda kanjani umuntu okwazi ukuthi naye ephosa imithi ngithola ukuthi if ube ukuphasile kube ushonile umuntu wabantu ukhona la inyange Ranoka Koko dimela papa a ke nna Dineo yona ke lava se getswa Josie Bioscope re kopa o bolela le wena hle papa le kae papa yewe hey Mandefu batanga ka moyo mthakathi ntate iketla pele ntate yo iketla pele papa kubo iketle papa iketla umthakathi lo ufuna la kwami wena ntate kopa re buisane jaaka batho ba baholo lihambi lithatha umlotha lithi lapha abantu papa kopa re bue taba ena himalana mama ngeke kuthintele baba wena iketla pele sorry papa sorry angifuni lo muntu lo uyathakatha wena awulaphi uyathakatha mama iketla pele mama kopa olujwetse ne why kopa utshele lo baba nguthi why uzibalela sitshele nguthi why uzibalela mina ngicela kopa mamele akiri wa ujwetsa tati ngicela nini ukuthi nizongihlanganisa nalo baba ngoba siyalwa sesinesikhathe eside silwa naye and then manje ngizocela uxolo kuye ngezinto ezenzakelile empilweni neclient lena mina bengayazi ukuthi eyakhe awunuyibona mthweni awunuyibona kunothwakela ntate wena awubuntholo una le ntshwarelo motho o thusa batho tlamile o be le tshwarelo umthakathi lo wangibona nginjani wanginqa ngemoto inkomo sami le emakhaya intumba yami wayishisa lo uchise ntomba kumakhaya ya manje ngizomxolela kanjani okay muntu omdala ngandlela eyiphi angithi manje sifuna ukuthi si understand ayikho enye indlela ngifuna umqeda naye wena ubatla uretse jwang maybe ubone terrible lo between lo muntu lo mafune ngimqolele meze nenkomo zoyi5 la stroke senong ke sa boloyi kapo ke stroke se sinetshwana ke sa nge stroke se wangazi ngubani mina wathi bakuthwasiteka ngithwasithe pizza enkwana nna ke bapala tenda ukuthwasa embizeni umuntu omdala kodwa mina ngizama ukunderstand ukuthi mkhulu mase uthi ufuna inkomo ezo5 ezani le inkomo mkhulu ahlawule ukuhlawula ukuthi wenzeni lo muntu lo wanginqa ngomoto inkomo zami safa sonke wachisa nentumba yami lo kuyikuthi kusukele kuphi mkhulu bekwenzakaleni nize seniqala ukulwa lo muntu lona abantu beza kumina benzela izinto zami sikhanye sihambe kahle yena bese ngijikela ngasemva athatha ama client wami lo uyile kuyena wakhuluma naye ngamkhuza kahle ngendlela eright ngamkhuza ngathi ahlukane nabantu mangingabasiza mina kuba kana umuthi umthakathi lo mama kuba ubutsisa wena hore why o sa re jwetsa hore o entseng ntate bona hore o ntse jwang a re mo entse so wangasitshelanga ukuthi na umwenzeni naye ngistroke nje ngenxa yakho baba no uluzo umntwana ngenze nje ngaluza umntwana nobaba uqale bani manje uqale yena lo so the only way ya go retse phisi ke o tlamile hlaule dikgomo tse 5 a ntse kgomo tse 5 kona ke tla mthusa ene ha sina tse 5 tseo ke batla tse thago kodwa umuntu omdala sengisho umama sekashonele ingane ushonele ubaba wasekhaya ngiyacabanga ukuthi leyo nhlungu enough already ukuthi mayingabe uyamphanisha plus stroke sekaphanisheke yini uzosivusa inkomo sami uzoyivusa intomba yami kodwa na indoda yakhe uzokubuyisa lokho kwami impa tate a ha khone hana rona re thuse re tsengeletso ho thusa mme hore re khone ho reverse ntho gore mme wa kire o bolletse rona hore o ikutla jwang ene o batla ntwe e fele ha sa hlola batla o lwana so a ha khone ha le rona re mo thuse hore o khone o thola ntlaola ha akibatetswa ngolona ke batla tsetswa nguye umkhulu manje akanazo lezo zinto ngoba uyayiphandela sowashonela naye kodwa ngeke saphela ke manje okay mkhulu ngeke saphela siyakucela ke siyayincengela kasi ngayiphi indlela ra mothusa lena ke re kana ra thusa ka dikgomo tseo maybe ra motlatsa ka kgomo tse pedi papa mama re ka tse 2 a ke re go siame tse 2 angithi uthe o dinga tse 3 pele ke mothusa tse kgomo tse thago mo ha sa tse kgomo tse thago akuna mothusa sesisho lokho phela mkhulu angithi siyasibuzama ukuthi sibambisane uyasho sisi ukuthi ufuna sibambisane thina sikunikeze ezinye before Sunday ke di batla mo before Sunday ke batla kgomo tsa ka mona ha o sa ditsi mkhulu ngeke uzo threaten umuntu phambi kwama camera wangenzani yena
wangenzani yena papa mara ke re le shapane o boleile ngwana o boleile monna wa hae ke o shapile ke stroke ndomba e shela yes o lemetse a ke re le etsane so no mme o wa ikokobetse o tlo kopa hore ho be le forgiveness between una etsang yena ba neng nka batho ba nna ke ba thusang ka moriana ha tsebe moriana ha tsebe letho o re ke ngaka singaka motho ngale nguthi umtshele ma bewazi ukuthi iclient yakhe Bengazi yikho ufinde out kanjani ukuthi iclient yakhe ngibone ngokuthi lo muntu asho ukuthi yena sekhulumile ukuthi ubuya khona kuye ubaba yikho ngizocela uxolo namhlanje kuye Ziyankhomotsa ka tse tharo pele sonta ke tla mothusa khona o reverse ntweno lesolwane seno se haka mono ke tla sentsha Mkhulu ufaka isilwane lapho kunjalo bengifuna umfundi sisifuna sengisho mkhulu phela thina singabantu abasebenza ngomthetho ngelaw and manje uyaconfessa phambi kwamakhamera ukuthi wenza isenzo esibi angithi nami ngiyakhombisa ukuthi ungiyenzeni ngiya-understand kodwa siyakwazi thina singakubopha ngoba manje sebenza ngomthetho mawuzokwazi ukusitshela ukuthi ngizoligadla ke manje and uyaconfessa baba ukuthi and uyaconfessa awuna uyayazi baba kuposketsa jwalo kuposketsa dilo tsewa so re etsa so rona ke tla solution papa rona kopo calm down re tla ka solution akere ka tseba hore wa lwanwa mabakeng a lona so what we saying is ra go tla o itse go khometse itiri o tlo kgona tse itiri o tlo kgona fela khometse itiri ke re ke di batla mona pele o sonta be re di mo ka Sunday a o gone o le mo fa le beke tse pedi yena ha nka beke tse pedi o ngahlile ka letsatsi ka moriana mara fela ntata ke re yanong dikgomo ke go di kopantsha hape ha se ntho e le horeng ke kokwetshwe o tla e reka marketeng ke be ya tsala ntho eno go tloa mono nna lena go tlo dula re lwana ha ino fela ntho eno mara mntu omdala phela wena lana unemeda ngoba usho nguwena oyenze indoda yakhe yashona nengane yakhe uyayiconfessa nawe leyo nto ngomlomo wakho phambi kwamakhamera wena nestroke futhi uyena ngiqalile phela confirm futhi ukuthi wena lesilwanyana esilapha endlini uwena usifakile nna ke tsola boya nna so asenze kanje mntu omdala Sunday sicela ntwana singakwazi ukuthi sizenze kusasa inkomo simnikeze ungayithandi kuye imali angifuni imali nginayo ngifuna inkomo okay hayi sizokwenza kanjalo ntwana sivuma katse 3 yakhe papa tse 3 ngiyafisa impela ukuba noxolo naye kodwa nami ngoba sengigula kanje angazi ngizohlanganisa ngithini ngoba nami ngiyazama angithi uthe uzozama A1 ngizozama A1 ngiyavuma le masenza iphizi manje uyavuma ukuthi uzokhokha le ngekomiti 3 angithi uyavuma mama ngicela usilindela mntana ngicela ngenzele ifavor siyamthatha lo no problem okwamanje sizombhadala le inkomo osifunayo masiceda kumbhadala after Sunday wayiceda lento ngicela sombopha because manje uconfirmile and manje sine evidence yonke ukuthi ubulale ifamily but lo mama naye unenkinga bonke both of them manje umama ngoba kushona ngamuntu but manje kuyena there is a murderer barakere leona wayibona moli it's an evidence we can't confirm that akashonga umama zange washo ukuthi yimina engikwenze kanje akimojetse Clara vele papa re sentse re decide la bona we decided gore ka usane ke tla Mr Jones le laba se ba ka fitla ka dikhomo two mama lene ikhona ngithi inkomo o tlo tlisa dikhomo ka usane a o tlo ba ngcono nyana tswa ngiphumeleni ngomuzi letha lenkomo lezi zi3 kusasa go tlo ba hantle mara ka usane ra fitlisa ha ona bothata kopo we iketle pele tswang ngiphumeleni papa iketle pele re batla solution siyahamba yo wena ask his name so okay fine siyafika kusasa ngithi uzofika ngenkomo eyi1 and then abulava bazofika ngwesi2 angithi and then from there asazi ukuthi how you gonna get healed uzositshela ukuthi hayi manje se lento lesi iphumile whatever sizoyenza i follow up nawe ngithi mama sobe sikuchecka ne mama zoba sikucheck ukuthi ngifake emotweni ngoba kudala mina umuntu omdala yabo